Ngiyambonga simakathe bazalwane lohamba nami lohambe nami kwaze kwafika la. uNkulunkulu longajapisana. Praise be to Jesus. Thine si yindlu yekholwa. Mangithi si yindlu yokholwa. Kusho ukuthi yonke into lesiyentaka siyenta ngekholwa. Lokukholwa, it is our heavenly currency. Lokukholwa kuyi-token lesingayipresenta ukuze sikwati ku-downloada letintfo letitidzingo empilweni yethu. Makachaza Paula uthi it is impossible to please God without faith. Into lehlupha ke ngefaith kungukuthi ifaith ingilento lengeni isense. Ifaith ingilento lo uthi ma presenta yona kube kwangathi nalahlobo adithi mzala kahle. Ngiqoqana nabanye lesixoxa nabo ma scholars laba abafunda kakhulu iBhayibheli leba researcher abo. Ngithi kubo phela kahle mawufuna ukubona into engana sense. LiBhayibheli nje lona ngekwalo. Lingilento lengana sense. Ngoba tino letenjiwabo ekumele tikhulunywa iBhayibheli. Ngumletingo leti impossible. Ngumletingo lotathi noma utibeke mbikwe bantu. Kube ngathi proof sinye silusi. Uyabona ngulombhalo lotathi mawukhuluma ngawo. Kube ngisho nebantu bangakweshe kwa. Ngilento lotathi mawuyibeka. Kube kwangathi seyingene kakhulu vele ngabangena kakhulu bayasangana. Ngoba iBhayibheli lithi labalambile abathi ngisuthi. iBhayibheli lithi labangabona abathi ngiyabona. Labaswele abathi nginenala. Lento iBhayibheli ngilento lotathi uma wayibeke mpiko abantu usale kwangathi kwawena vele uyahlala. Kanti lo mbhalo uyichaze kahle ngoba uthi ngaphandle kwekukholwa akwendeki umthokozise Jehova. Kanti lentolila Jehova wathokoza nawe kunedingo lokuthola ungakaqheli. Jehova wase wathokoza kunedingo lakativulako nakathi malaki belani ngiyavula ifastela nasezulwini. Kwehleti usizo until you are unable to receive. Jesu asesemsimoni uthi esimoni letha lo mkhumbi wakho uhlale phezu kwawo. Lithi uyawuthatha uhlala phezu kwawo. Makahleli phezu kwawo uyabafundisa. Makadenza bafundisa uthi okay esimoni thatha lo mkhumbi ubuyele phakathi uyobamba. Uyayiletha lento Petro ube Simoni lele yendekile.
uthi Nkosi sihleli ebusuku bonke asibambanga lutho kodwa ngenxa Yesu lapho yasokhulumile siyakwenza njalo. Letimo ngiyakuthola bazalwa ngifuna bonga thina sikhulufu ngasivumela sibe lusi sifuna bonga thina ungatikhipha ebantwini ebanesikhulufu lesihleli kahle uhlale wena kulaba lebangathi hayi siyaqheka kancane ngoba laba baqinisa kancane ngulabane bathi ukuthi noma ngabe siyahlushwa kodwa siphelelwa ngamandla noma ngabe siyathengiswa kodwa Jehova uyakuhlwela noma ngabe siyizula kodwa yena uyakusaphela laba abanesikhulufu laba lebabona amandla lento yekholwa bazalwane iba ngathi usangene lebona lusekakhulunyisiwe wapropose wavuma uthi makalapha ekhaya aqale ukubona sekangena emshadweni athi makavala emnyango lapha ekamereni lakhe umbone sekashaya step ayedwa abantu bangamloyo ube bangambona bangathi vele soyahlala kanti vele kukholwa kuhlanya ngoba kukholwa kubona into labanye lebangathi ngiyambona naso lesithombe ngathi sengiyambona make mundlana emshadweni athi lapha ekhaya abone nalerugo luhlala kahle athi abantu abamili kahle nje aseselapha ekhaya kube wena mawurekho kunengona kakuyo uthi wahlanya sekamdala kanti vele kukholwa kuhlala senginolamlela nalolo ukuthi bumphethe umashi ekangafuni ihlala mali usiyazi akakusifu ubeletha mthweni ngoba kuba bathi vele mani singeke Ncongwane simanta kahle ngathi sekukhona lokulusi ukholwa balusi. That is why athi Paula makabhala lapha chapter 1 isethu izwi lesiphambano kwababhubhayo ningabulunga kodwa ithina esisindiswayo ningamandla kaNkulunkulu ngoba uyeza uyawuchitha ukuqonda kwabanqodileyo nakwenze ize ngibabonga nje sikufu sisilusi ngathi kudla kuphelile uqala ukubona sekukhona nebantwana basikani mama uthi sibeke imali epolish siyobheka kaNkulunkulu ebese sikufu sibalusi kakhulu. Hallelujah. Amen. Mlendo lo presentako uyabona mthini bazalwane ngiyibona iphone ungayi-recharge nga-15 gig abe lafonini ungena ku-internet ingangeni apha mthini uswitcha on emadata ngoba lamadata angiwo ledlula nge-connection yakafonini ayithumanise navodacom lento noma ungaba nayo awungakayi-connect ayisebenzi. Lokukholwa nguleli button elithi on data. Amen. Ngoba amafoni sinawo lamanye adule kakhulu ne-airtime nemadata akhona alapha eSIM card ula afoni kodwa ungaka-press on kudata naku-Wi-Fi you can't save the net.
Roma verse 9 na 10. Nangabe uyavuma ngemlomo wakho. Lembo iqala la. Ungakavumi ngemlomo wakho. Yeah. Noma ngabe ungenda kwamathi. Noma ungangena bathole bahamba ungene phakathi uvela uhamba. Lembo ifana nemshado le. Ungakathi yes I do. Noma ngabe uyamanga. Noma ngabe uhlangana naye nihle kuphi le yenza wena lephakeme. Kodwa ungakathi yes I do. Kuvunwa ngomlomo. Yeah. Lento yenkolo bazalwane ifuna kungathi ungavuma. Yeah. Uvume ngeNkosi. NguKristu Jesu. Uthi ingena empilweni yakho. Awukwazi kuyivuma usaphumelela ngetabatana. Amandla akho asakufikisa la ufuna khona. Awukwazi kuvuma. Kufuna kwangathi ungaqala ukubona ukuthi phela vele mina ngaphandle kwakhe angilutho. Uadmit nokuthi nala ngikhona nje ngibekwe nguye. Ulapho ke utawuvuma khona. Funda mama. Nangabe uyavuma ngemlomo wakho ukuthi Jesu uyiNkosi. Ukholwe nasenhliziyweni yakho. Number 2 lo. Number 1 siqala la ekuvumeni. Mase simvumi. Yeah. Sesikholwa ngenhlitiyo. Angajali la. Uthi Jesu makafundzisa. Ufundisa monjani? Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho. Ngayo yonke inhliziyo yakho, umphefumulo wakho, nawo onke amandla akho. Sivuma ngemlomo. Sebayisuka emlonyeni iya enhlitiyweni. Siyomthatha ngenhlitiyo. Ngenhlitiyo yonke lephelele. Asimumbathi kube kwangathi sibangiko. Funza baba. Uvume ngemlomo wakho. Ngobe ukholwe nangenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu wavusa Jesu labafile. Uyawusinziswa. Mawukholwa ukuthi Jesu wavuswa kulabafile. Wena uyosinziswa. Praise be to Jesus. Simelwe kukhula eNkosini nasekukholweni. Yebo. Simelwe kukhula eNkosini nasekukholweni. Number 1, sithi ngokuthi simukele Kristu. Yeah. Sivume ngemlomo. Simkholwe ngenhlitiyo. Amen. Sinyathelo seqala leso. Asigibeli isitimela sigijima. Njalo the fact ukuthi ngiyakholwa abantu abaningi nabo balapha ekhaya bakhuliswa ngimi, akusho ukuthi bayakholwa njengapapa. Kusafuneka bayovuma. And baba bavumi bayolahlwa badalwa ngumfundisi. Sinema ungakakholwa uya esihogweni uyongena umelele. Uyangiva sandi? Ungakakholwa uyongena ungene wonke. Ngoba lento yokukholwa yinto le personal.
into yasekhaya, ayisiyo into yamama napapa, into yakho as an individual. Amen. Ngijabula one day ngibeve abantu babangise bathi papa sengiyakholwa. Isindisile. Ngijabulisa lo. Ngoba ngiyakuthi la ngiyakhona ngisayingeke. Sengiyohamba nabantu ababo. Hallelujah. Number 2. So uvumile ngithi. Wakholwa. Sewuphakathi. Amen. You need to be prayerful. Amen. Thank you, Jesus. You need to be prayerful. Hallelujah. Uyathandazwa hlobo tami. Asithandaze Sunday. Asithandaze kone Sunday. Asithandaze kuma cell group kuphela. Asibi kulabantu bemthandazo. Kodwa umthandazo upersonal. Hallelujah. Thandazo kuba in relationship yakho naNkulunkulu. Ngasho last time mangishumayela la. Ngathi noma ungaba nababe ulatata kithi ngodaka ngithi. Uyathi babe ukuthi makungikhisimusi kumbe makuyibirthday, sinaka wena uthole ipresent. Angithi so ke ungaba ngilolu hlobo lokuthi live limthuba. Live lidubelana naye. Letimo noma ngatithenga tibe khona titakho. Ngengathi ngakhulumisani awutitholi. Kodwa tithengiwe tabareki tabatha. Ngenxa yokuthi angikhulumisani. So kunebazalwane banama benefits lamakhulu uNkulunkulu lekawalungisi. Amen. Inkinga abazalwane abakhulumisani naye. There's no prayer between wena noyabuye. Awukhulumi nje naye wena umshaya. Oh my God. uNkulunkulu akatinakisi. Ngiyakusaba kutinakisa kwaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu masekafuna kunaka wena. Bhekani bazalwane kujona walesikhathi. John, makafuna kumnaka afuna attention yakhe. Waze waletha imfishi lenkulu. Hallelujah. Jehova masekafuna ukunaka. Nemlilo ungavutha. We need to be prayerful. Quickly, Mark. First Thessalonica chapter 5, verse 17. We need to pray as a man. In prayer, kufanele kube impilo yethu. Kanwena timvu timbita khoti lwaphi. Ngokuphila ulwakho na timbita. Ngoba phela mzalwane ukuthi ithemba lakhe likuphi. Umbona in times of tribulations. Ngengathi tinkinga tithi ngiyeda. UNkulunkulu ubalekela la ithemba lakhe likhona. First Thessalonica, let's read. Chapter 5, verse 17. Quickly, Jason. Oh, man. It said 35. Verse 3. You don't need to 5. You come up. You can't up your mfundisi utibhalele. So 7 You updated. In the latest version. Praise be to Jesus. Hallelujah.